Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal, danas igramo Counter-Strike 1.6, igramo Gun Mode. Imam 0 kills, 0 i 0. Oh shit. Dobili smo novu pušku. 2 kills nas. Ajde pravimo, ne znam nijekoliko killova, samo čiji. Bolje Rafale, da treba ovu pušku. Ja nekad radim ne na automatik, nego da pucaju po kriknutu. Ok, imam 7 kills, brate mili. 7. Mene tu puno. Ok, imam 8. Kaos imam. Dobio sam. Beži brate, ajde što se. Smije nešto, pa smo vrlo. To se. Beži, nema jelti. Sam ga jabio. Jabio sam ono. Nani snajper razlik. Skot ja mislim. Okej. Ja probam knife. A ne može. A tu se kriješ, ja? Evo da sam dobio jednog. Jeste. Živa istina. Dobio sam MK. Kako su dobro radili. Zaglavio sam se. Ja, 14 kills. Svi ovdje. Bravo, hvala se svima bi. Znači stvarno hvala, aj probamo 20 kills. Imam 15, ja još 5 killova i završujem bit klip. Sam stavno kada bacim neki gameplay, zato što dugo nisam bacio gameplay. Ok, imam 16. Are you talking to me? Samas 19 i još jedan moj. Sad imam bombu. Ubio sam. Ili smanjio mi se kila, ubio sam. Imao sam 9. Imao sam. Headshot. Forgive, hajde više što da rekao. Dobro, vratili ste mi ovu pušku, ali ne zadnje. Eto, 20 kills. Ajde, 21. Oh, shit. Uopće dobro. 22 kills, samo 21. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribe i se vidimo u sljedećem tutorialu.